Buhlungu nokuhlukunyedwa kwebatali bethu that are domestic workers. I am talking about your mother was a kitchen girl, your father was a garden boy. A very warm welcome to Ulwazi Nezindaba. Please don't forget to comment and like. And if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So guys, leave video here. A certain Bolt driver that is sharing story lesendekile during a trip yakhe, or request, if I may put it in that way. So uyachaza nje ukuthi he was requested ukuthi abeyatolanza umama, lo mama umlanza ekhaya le boss yakhe. You understand? So lo boss nje walinye libala hayi leli lifana nalelethu, kodwa nje uyachaza ngalendlela lo make embarrassing ngakhona, wanyuka ubedwa ngakhona nje laphayana right in front of his eyes, and unfortunately yena bayanganawo amandla latheni kokuthi angamnceda, kodwa nje so uyasho futhi uyandlulisa ukuthi cha, really our parents that are domestic workers are going through the most. Hey, phuma ukuthatha elinye oledi la eDurban North, lo malo ebengiyomthatha urequest lo iboss yakhe. Iboss yakhe eyilenye inhlobo labo baneni welithambile abamnyama kodwa. Shuthi lo malo lo bafu umshayile ukuthi kulahleke u500 ebedroom yakhe lo mjita nonkosikazi wakhe. So lento de requestile cisha ngishaya kodwa nami cishe ngibhonya wayimina. Cisha ngibhonya nama security nje nani bafethu ayi siyazi umsebenzi kodwa ayi lawo bafa bafike lapha ngathi abana bazali nje. Ngathi nje baqhuma etsheni. Ngazi abantu abangenalo uzwelo kanje. So into eyenzekayo la requesta umuntu iyona lenhlobo le Mohammed gama lo umuntu ade requested hame ke pick up onqale ngimfole uMohammed malini i-trip isuke eDurban North iya eGreenwood Park la nje ematshotshombeni. So uthi lo bafo I confirm price, hayi ngibe happy ngeprice, hambe ngiye khona. Mengifika khona hayibo kwadonsa sona ngaka yabo umawu uyaphusha ucash kukhaphelwa ngaphandle yabo impahla ejijelwa phansi. Hawu kwenze njani? Ayifike la ewindini, wafike la ewindini athe take this F&B home. Hawu ngabe kwenze njani ke yabo? Njengohlamba ugogo isigebengu phela ogogo bamanje ngeke ubathembe yabo, bayabaqedile abantu ngesalamuzi namafoni bakubambisa into bakuthumela lapho ubuye ugogo engasekho. Sihlezi izizwe lezo itori. So nami angikwazi ukuthi ngifika nje sengiyazi kwenzakaleni. Hayi abusondele ewindini aphosa u100 athi angufoni ushintshe yabo. Hayi ma ugogo uyakhala manje, bambele ekhanda abantu abadala bekhala uyabazi yabo, balokukhala kwabo okuhlukile. Hayi ugogo ubambelele ekhanda manje phuma emotweni phela ngeke ngimqoqise impahla ezisayisakazeke phansi. Angithatha impahla ngizama ukuyifaka oplastic ngifaka ebhuthini yabo. Hayi ngena ma ayangena ugogo. Kwenze njani gogo? Ngisathi ngifaka u1 ngisawufaka nje u1 ngithi ngifuna ukujika phela ngibuyele emuva umgaqo uyaphela. Qhamuka usisi oyona ngicabanga unkosikazi wakhe ubafo. Yo uqhamuka uyishoti uze emotweni ufuna ukuvula isicapha. In fact usivulile isicapha udonsa lo mama lo manje usafuna umshaya futhi. Hayi ngiphoqeleke phela no noma ngathiwa wenzeni umuntu omdala hayi ngeke phela kushawani. Hayi ngiphuma ngizama ukumbamba usisi. Kahle bo sisi mabo ngoba ngibamba usisi kuphuma umkhweyana wakhe again. Uthi mina assault unkosikazi wakhe ke manje ngibona yo uNkulunkulu wami ngabe bengiyaphi. Take sanjalo useyangilwisa lo bafu ngize nami ngishintsheke phela. Hayi mfethu musuku ungisabisa phela yabo. Ngaloko nje ungisabisa ngimenza ngalokuthi unkosikazi wakho ngiyamsusa la. Hayi kuba ukuthi ke manje phela ubafu ufuna ukusondela yabo.
ukushuthi omakhelwane babiza ama security, afika ama security nokuthi labo bafu ngoba phela ngazi ukuthi laba bayimember yaka Blue. So naye ke lo sisi lo ngoba befika labo bafu sebesayidana lapha yabatsho ukuthi lelani madoda imani uhlisana umoya laba bashaya umuntu omdala lapha asikushiye konke okunye bashaya umuntu omdala lapha nomama uyasebenza la ekhaya usishilo phela umama uthi uyisebenzi la ekhaya so waye ukuthi ubezontshontsha right le mali elahlekile ngisho ilahlekile phela sikho isidingo sokuthi ashawe yabo hayi lamadoda lawa hayi kwayiwona ayafuna ungicapha unathi ayazi into esifana sasobela sigandayo wena ke yo uNkulunkulu wami ngibona hayi kuzova into hayi ngixolisa hayi madoda ngeke hayi ngiyangicela ukuhamba nogogo bambana umuntu wenu sambe nogogo yabo hayi kuba ukuthi bayambamba ke lo sisi lo sambe noma yo uma akakhala emotweni anyways istory mase silandisa sengimehlise simpahla uyasho ukuthi no lapha inganyabo is a junkie yabo and iyabagoqa ukuthi isiwayekile ama drugs ngoba bise rehab nje I think for 6 months kodwa isawabhema ama drugs ngoba njalo mecleaner usayithola izinto zama drugs okukhombayo ukuthi idla ama drugs so uyasho uyamblackmail ukuthi if ever ungiceba or what not obviously abantu bayikhwili mina ngithi ngiyabuka so wamthusa umama lamthusa ngathi hlamuzomthumelela abantu anything or something yabo so uyena uthathe le mali izolo ebusuku bengekho laba out for dinner mfana wafika uyena oye kamereni lapho ebusuku uma bese ku outside building yabo encane ingane le ayihambisa esikoleni ugogo iyazi ukuthi uba ungeni ngoba ibikhona yona ibuka iTV so iyazi ukuthi ubhutwayo ungenile but laba abezwa machine ngenganyabo yabo kangangokuthi lo bafu umshayile lo umama yasho umqhumise ngempama yabo ethi akaconfess ukuthi imali uyintshontshile yabo uma uyasho ukuthi angeke ngikwazi ukuconfess into engingayazi akantshontshi uma uyikholelwayo noma ixakekile njengawo wonke umuntu edinga umsebenzi kodwa akantshontshe the fact that uhlala lapha ushiya ingane zakhe le kude uhlala emsebenzini yabo ngoba uthe ugoduka ngoSunday abuye ngoMonday ngoba iTransport yamshaya kusho lo muntu vele uhola imali encane ngoba phela kude eGreenwood Park uze Durban North yabo nakhona la uyarenta futhi la khona imali abayibamba emholweni wakhe ngoba ehleli la yabo so hey istory esikanjalo nje sibhlungu kodwa ke uMohammed loya angazi bengaplaneleka kanjani manje ugadiwe uMohammed lama security ashaya futhi ngiyabonile ukuthi hayi laba bazongishaya naye uMohammed futhi kube serious naye bengangibhonye kube nje angiqinisanga ikhanda bengangibhonye ngoba phela amandla awekho kwirazo awekho amandla la kumina nginawo amandla mina yona into engingenayo leyo so ubhlungu bafethu yabona nje umzali womunye umuntu ehlukunyezwa kanje eyozama ayubhlungu futhi ubhlungu kodwa ke sothini la ka Bolt usuku lonakala ekseni cabanga into yenze ekseni ngoba ngihleli la nje lonakela usuku ngisadinga imotivation ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngisebenze ngoba akumnandi ukuhlangatshezwa inyembezi engakaya bekuyitrip yesibili osukwini kube kuyitrip ethuli bengine tip right lapha bengine tip ya 30 rand o straight yabo so manje lo msindo lo nalo 100 abanginike wona awusekho worth it yabo sengihlukumezekile nje emoyeni